Namar gajing Pedri jong kinong trei kawai company tiliat mau kepada nak senong Nowe kepada hap hapok ke Raj Marwet Haribah District kabala tip kerteng kum ka Concord Stones LLP kabalong ha gajing hiar khanra jong ki bor ke District Council mantak sngi ki bor ke District Council kil ai dak show cost notice persya ya ketika company hakti jong wei unong trei ba kilelej ban khot na ke jaka trei bat banwan mi ha office jong ke District Council hapok ke news sngi bat ki officer jong District Council kila ra ru ya artli ki file na ke take office trikam jong ke karkhana kabalong ha gajing tip jong te unong trei ki khot jong seng HNWF kibalalej ban senran lang ya kibor ke District Council kilalej ban thwet isya ke jaka ka ba ki Pedri Henry om syam lala ban buddin yaki namar kila Pedri syaklau kumta ke seng hadin ke jingmi jong ki officer ke District Council na ke jaka kila khang tala ya ke take office terkam jong ka Concord Stones LLP badru ki khot jong seng kilong bakin sa ai yaw tiu shabi tat hadu bakin da pendap ya ke jing penbiang ya ki khot kislah biang ayo no ablu cabi de gini ये हम लोग Baik, actually saya ngiwan ban senran ni District Council, but District Council kadang nak jong kendor, mereka lenti habis pernyak ini kai. Nomor kadkum bangilap ke District Council kadon ni kendor ke bohong. Ada no bat keno ke karkhana lan factory ke bawah lapan Kenya. Kibam simlale iglesan bat kibam simlale ini iglesan kalau kadang ka syukur sote zungki ke ba news ki kai por ki karkhana bat yang kitrai wari te ka kum ka sang bat kolong haba ka council kalabu itai kendon kemot ni haburo meka tang batang kawai ka ba bele ngini khang tu kawai kolong ba mar sini ki priu jong ka department ke bawah na District Council ki enforcement bat ya ki NDC bat yangi ba mo ki le ban phet ban ra ki fight ban start ki machine ban phet chaklau ban start di kili ban phet chaklau te kata pelong hi keseng ba simek sinjam ban kang telas don ketika officer kam jong ketika factory te ka susi kolong hadin ba ni kum keseng bat di NDC ila elek ban pet kami ya ban yo Indonesia ki babon hi ki kwari mau ki ba terkam hi da ki buru na sabar jelah belum dai kasih ki bakam try bat ki dai ki kasih tegene ke ba pelongo yang ki no justong jo kejelah naba boleh kasih long jumlen ban mi khmat lane ban yada ya ki buru na sabar belum dai kasih ban penjot ya kilum kiwa ban tray ya kini ki kori mau ban ket be anca kawai pat kejelah sam te nakalian sini gong ba ngeladon kawai ka kori ke bangi asantala kadang kolong ba kini ki preu ki badon untuk ki bakutrai ketika kori marsin yo iba kilawan ki preu jong District Council ki phat ba ki ra ban mesin ki ra bat ki pu silom ki ra bat ki dampar ki ra kitar ki file vi ki phat ile phat cloud ka ba kolong boleh ki phat cloud kolong bagi penteri ai tenamar ka ba kolong bagi penteri ai ka HNYF bat habangi kata ni sim sedon ni garanti ke ba ilakhang telas no ketika jika lihat no te ngi kentoro ikatu kene ki ramba kasih bat ki lokmi kasih ki badon keteng ki ba pen soto bakla ki ba ilam bakla ya District Council bat ya kajela hababun kirkom kamtam haki ban trei ti kori ke lomba subha nai shat klai gari bajet penreu subha nai pentame yangi dokumen tai nakaba syak kerteng biasa lah pendong babun nangi harin bangi khang harin bangi wan ban senran ni ki MDC bo lah pendong ki babun hi ki malik ki bana ko hati ki phone yangi bo kata ban ya keren te ka penpau kolong ba ka syak kolong ba dei mono try anta kata ka dei ka ba ngilap na kalian ka cuma te ngi kremen ba ka jingwan cikini ki lai ngut ki MDC kolong bat ki enforcement jong kadi District Council bakalong ko job bat kimnai ban aili yo kimni ki brew ki ba terikam be ai apo ka jela sini ba kan ya ka ai happy di ba non travel trade regulation act ka ba ki la pen na to ki islam kedai harja kakra bat hadu menta kim semlale ikut islam bat ki bodon ru ki ai nomor ladon kini ki nong yara
kita ki perlu snap ti kasih bawa lesen nomor kidon kini kim renew shu ya ki lesen ku nak kalian kaseng ti kalau ba ngilap kalau kita but ya kene ke balakang ro ladon ru ki ba phone ngi ki ba kam try but argut ki try ba mi kata ka we kasih ba we kan ti kata ka de ki ba penlo ngi kelomba ya no ngin ngai ba eno ngin nginom ngai